ngaho rero suhuza abakunzi bawe kuri buri ngingo. Abakunzi ba buri ngingo TV tubaye ikaze. Abakunzi baba badukurikiye ni benshi, tubaye ikaze. Ngiye mwumva ni Fudizo nk'ibisanzwe, rero nkaba nari ngiye nkaba ndi kumwe na buri ngingo TV. Ese tuzakubita akantu ka show. Tuzabikora. Bajya baca inbox bakambwira ngo kuki tutajya tugaragara, ariko nibabanze bakanda amasabu tuzaze nyine dufite nk'abantu nibura 1000 mu cyumweru gitaha, duhita tunigaragaza tunabashimira batubona. Okay, byuvuze nibyo, ariko tukaba tugiye kubakubita breaking news ziba zigezweho, amakuru y'imikino akomeye cyane. Uyu munsi turibanda ku mikino cyane cyane yo mu Rwanda, ubwo tugiye kuvuga kuri APR, wenda turasozereza turabanza kuri Rayon dusozereze kuri APR. Nari mbicuritse APR rwose, ariko ngiye hari n'abafana bamwe na bamwe ndi kugenda numva ku mpande zombi bari kuvuga ati ntabwo ikiri APR ngo munsi y'ifurire ngo ni munsi y'ifurire. Ubwo se tuba ariyo tubanza reka tubanze ku ikipe ya Rayon Sport. Bakunzi ba buri ngingo komeza se. Bakunzi ba buri ngingo, rero tugiye gukomezanya n'ikipe ya Rayon Sport nyuma yaho ikipe ya Rayon Sport imaze gutsinda ikipe ya Vision ibitego 3-0. Harimo ibitego 2 bya Farenganye na kimwe cya Iraguha Haji, ariko ngo yayitsinze yanayicenze yampaye nka date. Ibira sinzi ukuntu nabivuga. Rero abakunzi ba buri ngingo TV, ikipe ya Rayon Sport iri gukina ibintu bita TikTok. Buri kanya, buri segonda, buri munota. Abafana ba Rayon Sport mwumve dangerous attack imbere y'izamu. Ragiri gutozwa n'umunyabrazil Robert Nyari kubwira abantu ati iyi kipe ndi kubona mfite yatsinda za Barca, yatsinda na Brazil ni kipe y'igihugu ya Brazil. Ikipe ya Rayon Sport irakomeye ku rwego rwo hejuru. Farenganye wamubonye? Farenganye rwose uziko kira gitego bavuze ngo kira igitego azajya atsinda, niba shaka bazajya bajya kukijyana muri banki yari yose yo ku isi. Ibyo uvuga nibyo, ariko APR sibyo. Yewe ndi kumva amazina bari kwitaza ari menshi cyane. Nyuma yaho yatinye Derby. Amazina buri kwitwa amazina abiri. Hari munsi y'ifurire na munyandikire mu mbabarire. Munyandikire mu mbabarire kuko ntago niteguye neza. Ari ukuntu wicara ugatitira bitewe n'imbeho. Iyo yiri gutitizwa n'ibitego bya Rayon Sport. Kose ko naherutse tinya Rayon ikagenda isubika imikino yo kuyitinya. Icyo gihe Rayon yari iri mu bihe bibi, itaragera mu bihe nk'ibi ngibi irimo. Ikindi itinya icyo gihe Rayon yari yatsindaga kimwe gutyo. Ubwo nuko ngo nibihura APR ntizabigoye, ntizaririmburwa ibonyera. APR gutsindwa byo rwose biri likely yuko APR ishobora gutsindwa. Hari n'abari kuvuga ngo 4G ishobora kuba igiye kugaruka kuri APR, yitsinda ibitsinda APR nyine 4-0. Ariko intandaro z'uruhara na amasoso. Rwose intandaro z'uruhara na amasoso. Ikipe ya Rayon Sport ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 uko turimo nyine z'uku kwezi ikipe ya Rayon Sport irahura na APR. Ariko abantu benshi bamwe barwaye ibyishimo. Abakunzi ba Rayon Sport bamwe arabona suye mu bitaro bawasiri barwaye ibyishimo. Si wasiri wenyine, hari n'undi w'Inyanza nagiye nyine mu bitaro bikuru bya Nyanza, bya bindi bya Nyanza. Nagiye nsanga n'undi, ese ngo uyu we yabaye iki? Video ye muzayisanga kuri GCM7 TV. Nta kibazo, kuko ikipe ya Rayon Sport APR abatoza, abafana, abakinnyi, ariko ngo kiri kuyitera motivation burango ni ya prime, ngo igitego kimwe ngo bari kukibarira amafaranga, noneho ngo bagaharanira gutsinda byinshi kugira ngo amafaranga yiyongere. Ese si cyo cyaba kiri gutuma ikomera nkayo w'umusesenguzi? Ariko buri ngingo reka nkubaze, sibyo? Aho ifaranga rikubise haroroha, ibyo byurabizi. Kandi ngo ikina ni ifaranga barata.
ni nka byaye nakubwiye ngo ikizananira buri ngingo TV barajugunya ikizabona cyananiye buri ngingo TV muzajukijugunye kuko nta wundi wagishobora. Rero ikipe ya APR nyuma yaho ibonye ko Rayon Sport igiye kuyitsinda iri kwandika urwandiko muri Ferwafa, urwandiko inzandiko kuko zabaye nyinshi bari kwita mu nyandikire. Rero gusaba ko umukino wa polisi bawusubika kandi nta nifite ntabwo iri mu matsinda ntabwo yasohotse imbese nubwo yahereye kuri Reyitinya nende makipe iri kuyatinya none igeza ahitinya na polisi kugira ngo biyihunga ububasha bwo buri ngingo reka nkukosoreho gato sugutinya polisi nyine yoyo twebwe abareyo nako abandi abareyo natwe turimo twebwe njewe nyiri kwivuga APR Rayon Sport nayo yanditse urundi rwandiko. Rayon Sport yandika ibaruwa kandi nanjye nandika ibaruwa na APR ikandika ibaruwa n'inzandiko. Urumva ko twese twanditse ikigenzi Rayon Sport yakoresheje yafashe ikipe ya APR FC isabira ko Rayon Sport yisabira ko bayiha uburenganzira match ya Police FC bakayisubika ikitegura neza kugira ngo itazabigira urwitwazo se ari ukuntu ngo twarakinnye ngo mutamuduha na derby ngo na derby oya Rayon Sport yabisabiye APR FC ariko ntabwo barabiha umugisha ubwo ariko twebwe twaje hano subwino se cyangwa se breaking uwo mukino natwe abareye bitewe n'uburyo turi twitwara neza rega kuri buri ngingo ni hani mu nda y'amakuru. Urakoze cyane kuko abareye turi kwitwara neza bari kuvuga ngo Rayon Sport isaro ry'Inyanza bitewe n'ubukaka n'ubushongore mufite nta APR irakira umukino wa polisi nta kibuze. Tugeze mu minota 6 kandi dushaka kubaha nk'umunani. Ikipe ya Rayon Sport bitewe n'ubukakari n'ubushongore ifite ngo APR FC tutitwaje ngo ngifite iki iri ku mwanya yuko Rayon Sport ngimeze uko nguko ngo namatakira ngo ye ariko wenda dusoza ndabona habura umunota umwe gira ikintu utanga gira inama uha APR. Ikipe ya APR ndayimenyesha ko ikipe ya Rayon Sport nyuma yaho bavumbuye amazina menshi igasanga APR iberewe n'izina munsi y'ifurire Rayon Sport ntago izajya mu rubuga rwayo. Ibyo byo rwose byahawe umugisha. Ushaka ko Rayon izagishotera hirya se izagishotera inyuma ya Sirifas ishota Sirifas kwa ni bateza dangerous attack Sirifas depression fari nganje ni hazajya bari uramuza uramuzama ntagire ikibazo ngo bazamugonga bamutakire bazaba bashotera inyuma umusifuzi barebe iby'amaneka ibyari byo rero ngo bashobora kuzajya batsinda byinshi noneho abaperi bagahitamo ibyo bimera. Ira match rero dutangaje nka buri ngingo TV ikipe ya Sport ni 4-1 ndabitangaje Rayon Sport izatsinda ibitego 5 APR bayifatiremo y'ubwayo bayihemo kamwe rero Rayon Sport guyivanyeho kimwe biba 4 bitatu bya fari nganye na kimwe cya kapiteni Muhire Kevin papa assistant. Iyo prediction ni iba ndayitanze bazate bagutamaka numero barayibona kuri buri ngingo TV muri description. Urakoze cyane ariko ikipe ya APR ndayimenyesha ko yataka yarira hari ukuntu kera umwana yiriza ngo umwana murizi ntakurwa urutozi iyo niyo APR iri gutaka ngo mwadukuriyo ariko nyine turabashimiye bakunzi ba buri ngingo TV nakagaruka rero ni mukanya kuri GCM7 TV turabararitse kuri GCM7 kuwa gatanu ku itariki 6 hazaba ari umurere no kuza meno umuceri naho ngaho tugarukiye. Barakoze rero barakarama nabonye bari kwitabira gukanda sub mukomeze muzikande muri benshi nibura iki cyumweru twuzuza 1000 kuri buri ngingo TV murakoze.